Jao, to su zlatni Oreo kolači. Nisam nikad probao takve. Dobio sam baš puno kolača, moći ću da prekrijem celu tortu. Pretvorit ću običnu tortu u pravo umetničko delo. Za to će mi trebati obična slamka. Slamčica nije baš u idealnom stanju, ali nema veze. Samo ću je zabiti u tortu. A dalje moram zalepiti na nju Oreo. A ovaj fil će biti umjesto lepka. Tako je. Gotovo, ostaje samo da stavim praznu kantu na vrh. Neverovatno. Pa, vreme je da isprobam ovo remek delo. To je nerealno ukusno. Želim da pojedem sve odjednom. O, da, divno. Ali možeš to raditi malo urednije? Šta? Quentin, sad je celo lice u torti. Dakle, sad sam sladak kao i moje